nih. Ada apa nyaman Bu? Ada Bu Tony. Oh, ada tukang Tony. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Nomor Malindos Junior Malindos berbendung Prates Muda. Para pengantin setelah masuk situ diumumkan akan dihitung mundur mereka. Dos Junior babak ketiga golongan kalah. PS Trobos Muda. Asal Lempang Pote. Besok, Dayu besok capek. Nomor 2 Malindos Junior capek dengan Selembung Gunung Bengkalan. Capek. Nomor sangat bahaya kepada Ali Al-Fatih Bangkalan pada makin kamera. Ali Al-Fatih Bangkalan. Dalam ketut abim terjun Sabang. Menemuki jamur asal Lempang Merah. Almusa nomor 4 lekor Simokong ketut Rada Kurnes Bangkalan. Bede mungkin dari asal Lempang Pote. 3 menit dimulai dari sekarang. 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nomor 4 lekor Simokong Ketunar Rama Kurnes Bangkalan. Sektor kedua Tuan Ivan Sumenep. Kembang Projector. Asal Lempang Merah. Amusa nomor 1 lekor Kancing Mami. Ketunar dia di Sampang. Pada mungkin pada asal Lempang Pote. 3 menit dimulai dari sekarang. 9, 8, 7, 6, 5. Derma. Din. Din. Bro. Derma. Ada. Bro, Mana? Kalayan. Ini betul. Kalayan. Ini betul. Api Asmara. Bangkalan. Pada mungkin jamur asal Lempang Merah. Amusa nomor 12 sangat muncul putih keterisian. Bangkalan. Pada mungkin pada asal Lempang Pote. 5. Tung telur sangat-sangat. Oh, ini akan modern. Neraka. Ketua Haji Suni Kades Tengket Aresbaya Bangkalan. Pada mungkin jamur asal Lempang Merah. Amusa nomor 40 Tetap Jenderal Sadis. Ketua Muhammad Ali Fikri. Resep Lega Bangkalan. 8, 7, 6, 5. Awas. Ayo, jangan jaga.
Jika teman-teman ingin membuat jersey karapan sapi, langsung saja ke Silver 21 Apparel. Silver 21 Apparel melayani jersey printing, sablon, kaos DTF, serta kaos polo. Tidak hanya jersey karapan sapi saja, jersey tim olahraga, racing, serta banyak yang lainnya. Tentunya kami produksi sendiri dengan mesin printing yang berkualitas tinggi, satu-satunya yang ada di Madura, dan mesin sablon DTF paling besar di Madura. Yuk langsung datang ke Silver 21 Apparel yang beralamat di Jalan Kiai Haji Amin Ja'far nomor 34 Pamekasan. Teman-teman bisa langsung memilih bahan serta desain gratis dari kami. Kami juga melayani pemesanan secara online, tentunya dengan desain gratis. Langsung saja hubungi kontak person di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih. Merah Raden Haji Muhammad Tahir Sangkaku Secak Bangkalan, Bukit Timur asal Lempang Merah. Anusa nomor bentok Baju Nakal Kedena Haji Ayah Rahmat Terjun Sampang, Bukit Timur asal Lempang Pote. 3 menit dimulai dari sekarang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9,
Bagus. Keburuknya. Sonar muda. Ambasador kepada BCID Sidoarjo Bukit Pada asal Lempang Kote 3 menit mulai dari sekarang. Kita berapa? 14 Ambasador Kapten Haji Suaidi Sidoarjo. Singa lapangan Kapten Raden Haji Muhammad Tahir Saka Agung Socah Bangkalan. Untuk menghindar merasa Lempang Merah, Amosen nomor pelolekor laba-laba nyasar Kapten Berun Semenep. Pada mungkin pada asal Lempang Pote 3 menit dimulai dari sekarang. 5 Oh, Andre, Pak. Apa nyaman, Pak? Roket terbang. Adakah pengaku pagi sekiranya keputusan hasil syuting diumumkan, maka akan langsung dihitung mundur dari 60. Terima kasih. Ada apa anu nih? Ada apa nyaman? Ada foto nih. Oh, ada tuan-tuan nih.
menemukan nomor asal Lempang Merah. Ambosnya nomor 40 Jet Matic Kevin Haji Ahmad Hakiki ke Tatang Sambang. Menemukan dari asal Lempang Bote. 3 menit dimulai dari sekarang. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8,
Duduk. 9, 8, 7, 6, 5. Go! Gol. Wah, kecek kak. Oh, di game itu Pak. Ya, buat Ketenaga dan gigi ke Tatang